Okay. Manen ate ag-share. Ulit Manen. Okay na po ko kami man iti Facebook Live. Something happened. Okay. Okay nga ro. Dapat iti request any balse ko na na. Dating nga dapat isagot mi katakit Maui Hawaii. Our version of the song entitled Lumakay. Kaduan iti awan asawan na maniri managsipot ti karuban na aglalo no balo nga agmaymaysa kumulol-kunol pumalaod pumadaya tila adan dun di masarsarakan na naanakan wanuwadan apukunan igaed nantun ti agbirok ti panggadan na tadakala pamilyan iti palpalamutan na ngem mapay ti karubak siyak payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak tinan sa amot mga sawa maang-amak nga awan pang biyag na kaasinto isuna no lumakay nga agmay maysa. Pagritman manong ti tagapalakian San Agustin Isabela watching from Taiwan from Juan Everson. Shout out po watching from Riyadh from Marlene Milanyo. Madam dagiti awan asawan na nalimit ngem maadda kasin sinarak na sintirem ket addalat takwartana sustentado stateside party gamgamit na tagayam adda tisyo garmamina nga tila kay na adda di Saudi Arabia isumeten iti nga puti pupusay na tawan tilimed nga din tuwag patengga ngem mapay ti karubak siya payan ti maamak lumakayan ken agpultag ngem di pay met nakasarat tinan sa amot mga sawa maamamak nga awan pang biyag nga kaasinto isuna no lumakay nga agmay maysa at dami ti baro awas na feel ti mga sawa piman tati kayat na tay padanang at daspadanam awan ti mangipawi luwisot pagragsakan na ngem kumamang idulin matagadan na ngem mapay ti karubak siya payan ti maamag lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarat tinan sa amot mga sawa maamamag nga awan pang biyag nga kaasinto isuna no lumakay nga agmay maysa ngem mapay ti karubak siya payan ti maamag lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarap tinan sa amot mga sawa maamamag nga awan pang biyag nga kaasinto isuna no lumakay nga agmay maysa tinan sa amot mga sawa maamamag nga awan pang biyag nga kaasinto isuna no lumakay nga agmay maysa. Okay, Kuya John, paki-greet mo man dagiti family Gutierrez de la Cruz, lalo ni Uncle ko nga Badol, ken Lola Juaning, ni Jennifer Gutierrez, ato iti barangay San Leonardo Aglipay Kiri.
Shout out po watching from Riyadh. Datoy, great nga boss ni Sarsi, Dita Qatar from Birds, Tabbal Cortez. Hi po from Jeddah, from Rowena Molina. Hi po kay John at JM pa. Shout out sa Lingay, Bayambong, Vizcaya, Soriben family, Reyes family at Ramos family, and especially sa pamilya ko sa Bohol from Lani, Soriben. Okay, once again, kung naman ang kininin ng Avel, kung pabati tuman ni Imelda Bailon, Parado ken Noraline Bartolome of Hong Kong. Dumdumngeg da kanunga kanayon di jay. So, good afternoon. Greetings coming from Ninang Avel. Madamali kami dito ay Taiwan manong, ngem takan tayo ti ipatokarmi ita. Nani Juan Everson. Hello po, Liwliwa KARRUBA, watching from Doha. Doha, Qatar. Doha, ano naman yun? From Medi Azuma. Kaya nagita dito ba rin, especially ni Sir nga sa tour, kin ni Imbong from Birds Cortez. Pakigreet yung man ti taga San Antonio di Funquirino ng Rona ti Fabro family. Thanks from Winnie Fabro. Okay, so here's another piece for everyone. I hope you like it. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul be forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Good afternoon mga idol. Igrit ko man, dagiti anak ko nga Adda nga daamin dito balay may itata ni Rian Ken Rowen. Herchel Ken Jet nga nagbottle fight kami tatay. Thank you for your for coming. Kuna na thank you for your effort. Herchel. Greetings coming from Mamang Suping Hasmin. Oy. Staan nagmayat
Once in a while, you gather your kids and karon kay tikas ting gatherings sa bali laeng no kukuyog iti amin nga pamilya. Isu nga siya samantala ekmat ti makibanding katag iti anak ko. Well, while they're still young, bumisong kadakwada nga na kaya dapay ta amok nga iti mabit na panawen, di da kaya ti makibisong katag iti parents dan imabaindan, di ba? Get ko na good PM Kuya John and John Mark kantay mo di balasyo ta nga para ti amin nga taga Etchaga. Thanks Kuya, God bless from Melly iti Etchaga Isabela. Anapay ko na dita balong. Juan Annabel De La Cruz, hello mga idol pagrit naman De La Cruz family watching from Dubai. Kuna ni Berna Olanimo watching from Kingdom of Saudi Arabia. Greet you man sir mga family Olanimo, family Ogalino, family Medalya diyan sa Lalo, Cagayan Valley from Verna Ramos Olamino. And kuna man ti Aida Pasqua Clinton pa-shoutout man ading kadagiti pamilya Pasqua, Vea Cabusora and Antolin. Hello to Ate Angie. Yes, and they are having fun at the Admiralty Building. Oh. Matante na dumapay nga ko. Pangablaaw. Okay, when kat mang tatapay di premium manan? Mang kansyon talatan. And then nagbabakasyon. Manen palabse ko. Nalipatak sa dyan Mom, ano tiliris mo ta? Hindi tayo? Just awan. Ano ti pa ulo na dyan? Agawid akon. Agawid akon. Awan? No, kang kanta ma dyan, basaan dyan lyrics eh. Oh. Yes. Ayang, kitanta mo na dito eh. Awan dita? Awan. Okay, padasim nga biruken. Bana. Testing mic 1 2 3. Akat no awan ako. Nangingarod. Okay, KARRUBA iti oras 24 minutes kalpasan de las 2 si malam, and you're still with your Manong June together with John Mark. Dito lang apo kasamitan ng radio station iti entire Cagayan Valley. And with that, we would like to thank our sponsors, of course, headed by our very own Honorable Fred V. Alili of the 6th District of Isabela, owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. And for more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, our very own Sangguniang Panalawigan Arco Maris of the 6th District of Isabela, as well as our beloved Mayor of the town of Ramon, Honorable Jess D. Ladaran, and the rest of his family. Ken, siyempre, di pagkonsertan mo ito noong February 14, ijay F1 Kabatuan, isuda po ti makinbagi iti Royal Condiments, dagiti na dumado mga produkto nga pangkusina, kas kuma iti mayonnaise, ketchup, hot, etc. Ano kayo iti mapadas iti produkto apong arami dito Isabela nga para iti interot lubong ay kat mapangkay sa Jai F1 Kabatuan. Ato apo di Jai, and mabaling kayo met nga agorder kadag iti sales representative da. Adda balong? Biro ko karaw. Apo nabayag sa nga pa nagbirok dito launay. Okay, nga rod. Awan. Madira masarakan na nalay home Ilocano version. Dan? Copy Ay adan. Copy. Okay, nga rod. Pero katay kaya pang kutinti Microsoft. I-paste mo. Tano awan ti ligriga mo. Okay, nga rod. Para katigiti kayat naan iti agawid. Kita dita abroad apo nga pirmin til iliwanan iti familia dan ay kading ginyo dito sunata paring upta iliw nohan nga kumaro nga kumaro ti iliw yo kat kapilitan nga agawid barang machamba nga ustadi panang kasyon ko ay ket adaking kada tao mo ti mangibaga nga mali kat ikay mo iti style na nga sarili. Okay na? Ready na? Ready. Para katigiti OFW. Nagbabakasyon, manen palabsekon, maililiw akon, makawawid akon.
Adu at tao, madaldalapos mo, ngem kasla ag solsolo, ta sikat ka iliw ko. Agawid ako, kaya't ka ateksano, kay ka lang kasano ka ditan, ngem biyangkot maalangan, amangan nuhaan ko na. Oray kada ka nito, ibagakti I miss you, amok nga madiumno, amok ti kalikagom mo, tay isa sang pet ko. May saman nga aeroplanon, nagtayab to'y batog kon, anyan at tangad ko, makaw-awid ako. Nagawid ako, nagawid ako, rigat o madayon, maililiwa kon, makaw-awid akon. Laak la manen agdadamo, tilubong nga ayan ko. Ayan lyrics ko. Gapot kina awan mo, di nagtulang amin pinawilan, di pakpakadaak, gaputi arapa, ken mamati ka kaniya. Malamlamin akon, awan ka inarakop kon, maililiw akon, makaw-awid akon, agawid akon. Adu at tao, madaldalapos ko, ngem kasla kag solsolo, tasikat kailiw ko, agawid akon, agawid ako. Di metlakit di malpas to'y kontratan, agawid ako man. Yeah. Agawid ako. Inton maturuga, agdarep depak, agawid ak Okay, Ito that's practice. our Ilocano version of the song Home by Michael Bublé. Ini kami aputi Ilocano translation na medyo nasakit tinakam iti linabag na ta permi nga makawawi din, but masapol na iti agubra sa jay balaso tao, and keep on fighting jinti iliw nga mariri na akihan lang mga digi abroad ka ti makariri na ti kasta narigriga dito sa Pilipinas no iti kang mailiw. I mean, no mailiw ka dyan ingutam nga di mat balaso tao. It's more harder than the DJ abroad. Ta ito ay pasit liwa nga madumot ti mabali mo kachismis. So nga no medyo maliliw ka, rumor kalati balay mo makipatang ka lang kadagiti KARRUBA. Mayatan. Okay na bag ang aldo yung manong ading Greek kuman ni Auntie Caro O'Malley, birthday na tata. Happy birthday! Kantanya man di Congresswoman Catherine, to'y kapsayo, Nora Sarmiento di Barangay Salvador, Santiago City. And kung na pa dito'y, naimbang aldaw yung idol grid ko man ang mga gwardya dito sa Sinsayon, Santiago City, lalo na si SG Miss Lang. It's me, SG Martuin. Request ko man di idol di Kawitan. And last but not least, hi Kuya John and JM, nabati ko nga po ang family Abarientos. Tawag Abarientos, dito'y sinili. Request ko man di Sabon. Thanks Manong JM. Ngarod as requested. Ano di request na di na uting abinasa? Ibinasam? When? Sabon. Atay. Hindi may isa. Ano nga eh? Kawitan. Kawitan, ganyan. So,
Para katigiti layang makipalot, apo. Ayan, ay kiti pimusta para itilaban ni Manny Pacquiao. Here's something for you. Tay kawitan ni tatangket na gagek agmalmalen takarruba Adda amin nga upa kamagkamaten na sarigsigan apagtubo tidudut na tay kawitan itatangket na unget umarig-arig sumarsarigsig isuti ari kawitan nga karruba kamanukan Texas awan atrasan na piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang adu ti agko na kasla kan kobra agtartarao no mabigatan ringen na ti sangka KARRUBA piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan.